Kako se u krivičnom sistemu Srbije definisani nužna odbrana i krajnja nužda, tema je o kojoj danas razgovaramo sa advokatom Željkom Simićem. Dobro jutro. Dobrodošli. Kako je moguće da se počini krivično delo, a da nema vaše krivične odgovornosti? Moguće je iz razloga koje zakon predviđa kao osnove isključenja krivične odgovornosti, odnosno osnove uopšte nepostojanja krivičnog dela. Neki od tih osnova su svakako i jako bitni institut nužne odbrane i institut krajnje nužde. Član 19 Krivičnog zakonika Republike Srbije predviđa da nije krivično delo učinjeno u nužnoj odbrani, a nužna odbrana je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili dobra drugog otkloni, odnosno odbije istovremen protivpravan napad. Time je definisano koji su elementi nužne odbrane i podrazumeva se da je to dakle neka naša, odnosno upotreba sila od strane lica koje je napadnuto, koja je neophodno potrebna, dakle koja je primerena napadu, koja je istovremena sa napadom. Ne može se nakon što vas neko napadne trčati recimo za njim 100 metara pa ga onda napasti. To je možda neko drugo, onda pitanje isključenja odgovornosti, ali ne nužna odbrana. Napad mora da bude protivpravan. Ne možete se opirati, na primer, hapšenju kada dođu policajci koji su ovlašćeni za to. Dakle, mora da postoji protivpravnost i mora da postoji objektivno napad po standardu koji važi u našem pravosuđu. Ne možete vi, dakle, da mislite da vas je neko napao, subjektivno da doživljavate napad, a da on faktički ne postoji. A možete to da nam objasnite malo? Pa evo, najbolje je na primjeru. Skoro je bio jedan slučaj, primjera radi. Noć ustajete da prošetate u svom stanu, vidite provalnika koji drži nož u ruci. E sad, možete da mu kažete beži iz mog stana. On vas posluša, iskoči kroz prozor, nikom ništa. On može da zamahne nožem na vas. Da vi se tada branite, uzvratite nekim ubojitim sredstvom koje već imate, opasnom stvari, pored sebe. I tu je sada pitanje da li je se desilo prekoračenje nužne odbrane u smislu što ako uspete da ga savladate pa ga ubodete jednom i on počne da beži, vi ne možete krenuti za njim da ga ubodete još 10 puta u leđa. Dakle, napad se desio, bio je istovremen, bio je protivpravan, vi ste uspeli da ga odbijete i tog momenta kada je prestao napad i kada ste vi uspeli da odbijete napad i opasnost po sebe i svoju porodicu, izlazite iz domena koji vas štiti preko instituta nužne odbrane i ulazite u reon eventualnog prekoračenja nužne odbrane. Čak i u takvom slučaju, i da se to desi, postoji korektivni element u istom ovom članu za slučaj da ste bili u stanju jake razdraženosti ili prepasti od strane tog lica koje ste videli. Sad tu postoji bezbroj nekih pitanja, primjera radi. Ukoliko je napadač dete od 12 godina, koji ima 30 kilograma, a vi ste čovek poput mene 190 i 90, primjera radi. Ne možete da primenite istu silu prema takvom napadaču ili sredstvo, ili kad je recimo u pitanju čovek od 120 kilograma krupan nabildovan, gde se vi zaista zaplašite da će ko zna šta da uradi vama. Čekajte, ali kako u toj situaciji uopšte da se razmišlja na tu temu i uopšte da se procenjuju snage? To su granični slučajevi, niko u tim situacijama ne razmišlja. Znate, moj kolega Toma Fila je izjavio da mu je draže, ne mogu baš da citiram, ali otprilike, da njegova supruga, recimo, ako vidi napadača, razbojnika, da puca u njega, pa da posle on razmišlja kako će da je brani, nego da se desi njoj nešto pa da razmišlja šta onda da čini. Tako da to su sekunde zaista u praksi u pitanju i ne mogu ljudi da racionalno sednu pa da izvećaju sami sa sobom šta će da urade. Dakle, reaguje svako impulsivno, međutim, u kombinaciji sa ocenom uračunljivosti i sa ovim institutom dolazi se do ocene koliko je ko bio sposoban kao individua da se ponaša, postavi i u određenoj situaciji rukovodi. U ovom primjeru koji sam naveo, sa nožem recimo, ako ste vi koji ste zatekli nekoga, na primjer, profesionalni sportista koji ume da oduzme i noži i razumete, ako ste istrenirani za tako nešto, naravno da će se od vas očekivati da na neki drugi način savladate tog čoveka, nego da pucate u njega recimo 5 puta iz pištolja.
Šta je krajnja nužda? Krajnja nužda je sličan institut. Dok se kod nužne odbrane odbija napad, kod krajnje nužde se uklanja opasnost koja je, dakle, od svog dobra ili dobra drugog, koja je isto tako istovremena kao i kod nužne odbrane. Opasnost je neskrivljena i na drugi način se nije mogla otkloniti, a zlo koje se pričini nije veće od onog zla koje je pretilo. To je definicija. U našem pravosudnom sistemu postoje mnoge nedorečenosti u vezi ovog instituta. Često su građani u zabludi, recimo da u Americi ko vam zakorači u dom, vi možete da ga upucate i bez problema da prođete nekažnjivo. To su klasične zabrane. Svakako su njihovi standardi viši. Sada, recimo, imamo jedan aktualan slučaj koji je privukao pažnju stručne javnosti vezano za braću Jančić iz Šapca i taj slučaj, gde su zaštićeni svedoci možda bili u situaciji nužne odbrane, to će sud sve već utvrditi, i postavlja se i to pitanje da li je isti standard za običnog građanina ili za zaštićenog svedoka. Pa ako se pravosuđe tu postavi na određeni način koji ne bude u skladu sa načelom pravičnosti, onda je pitanje da li će iko više hteti da prihvati ulogu zaštićenog svedoka. Hvala vam mnogo što ste bili gostovali. Jutros sa nama je bio advokat Željko Simić. Sada kratka pauza.